Мына ушундай сонун чыгармадан кийин ардактуу көрүүчүлөр, биз болсо эфир саатыбыз уланталы дагы. Анда сиздерге маалым болуп калды болуш керек. Бүгүнкү биздин студиябыздын эң алгачкы коноктору ким деп турган болсоңуздар, анда Кесиптешим Мырзат сиздерге тааныштырсын. Бизге бүгүн конокто Өзбекстандын Фергана облусунан келген таланттуу маданияттын кызматкерлери бар. Гүзал ансамблинин жетекчиси Гүлбахар Шарапова, Өзбекстан Республикасынын маданият кызматкери Бактияржан Моминов жана жаш таланттар. Ассаламу алейкум. Куш келипсиздер студиябызга жана Баткен жергесине. Маалайыңыздар кандай? Кандай келиңиздер? Biz yaxshi yetib keldik. Bizni Qirg'iziston Respublikasi delegatsiyasi juda ham chiroyli qilib kutib oldi. Biz o'tgan bu Qirg'iziston Respublikasi ikkinchi marotaba kelishimiz Batken shahriga. O'tgan yil ham kelgan edik. Bu yilgi kutib olishlar juda ham ajoyib bo'ldi. Bu yil kutmagan edik. Bu yil Tojikiston, Qozog'iston, O'zbekiston, Qirg'iziston respublikalari jamlashib chiroyli bir do'stlik festivali o'tkazilyapti. Juda ham xursand bo'ldik. Demek 4 mamlakеттен ардактуу көрүүчүлөр бизге коноктор келген Баткен жергесине. Алардын мына бирөөсү Өзбекстан Республикасынан келген меймандар бізде студиябызда коноктор. Алдыда көрөсүздөр, Кудай буйрса мына жаш таланттуу ийнелерибиз сиздерге бир жакшы чыгармаларды аткарып жана ошондой эле сонун бир баягы аспаптарда ойноп берет деген ойдобуз, ишеничтебиз. Алдыктан келиңиздер, сиздер да жакын отурабыз, суроолор болсо анда берсеңиздер болот. Быйылкы фестиваль канчанчы жолу сиздер келип жатасыздар бул жака? İkinci marta kelishimiz bu festivalga. O'tgan yili 17-aprel kuni kelgandik. Madaniyat do'stlik ko'prigi deb nomlangandi. Bu safar yosh talantlarni aniqlash uchun juda ham chiroyli tashkilotchilik bo'libdi. Kelgandayoq Batkenda o'zgarishni bolalarni kiyimidan tortib shu o'zini san'atini, talantini ko'rsatishga harakatidan sezdik. Juda ham chiroyli. Rahbarlar harakat qilibdi, madaniyat xizmatkorlari juda yaxshi harakat qilishibdi, bizni quvontirdi bu. Chunki o'tgan yili kelganimizda jinday farqi bor-da, yaxshi tomonga bo'lyapti. Endi eng asosiysi meni yosh katta bitta vakilni quvontirgan narsa So'rinboy Sharipovich bilan Shavkat Miromonovich uchrashganda asosan shu bolalarimizni, yoshlarimizni kelajakda yana oldingidek Qudanda do'st bo'lib yashashini, tinchlik bo'lishini istab juda yaxshi gaplarni gaplashishgandi. O'shanga bizning prezidentimiz tashabbus inisiativa bilan chiqib yoshlarga 5 ta tashabbus vazifasini qo'yishdi. Birinchisi shu o'smirlar, bolalar, yoshlarni madaniyat, san'atga bo'lgan muhabbatini oshirish. Bugun biz olib kelgan bolalarimiz o'ylaymizki, o'zini talantini ko'rsatadi va shu butun Qirg'iz xalqini, qo'shni Qozog'iston, Tojikistondan kelgan yosh san'atkorlarni ham juda ham mamnun qilib, xursand qiladi deb o'ylaymiz. Анда biz жаш таланттар менен таанышалы. Ысымыңыздар? Атыңар ким? Muhammed Ali Sabatullayevman. Qanchınchi klass? Nechinchi klassda o'qiysiz? 3-chi sinfman. 3V sinfda 11-chi maktabida o'qiyman. Senchi? Mening atam Hoji Akbar Olimov. Men 10-chi maktab 3-sinfda o'qiyman. Meni atam Mustafa Olimov. Men 9-chi maktabda o'qiyman, 3-V sinf. Mening ismim Inomjonov Abror, 4-chi maktabda 7-sinfda o'qiyman. Бүгүн бизге не номер аткарып бересиңер? Men hozir sizlarga Siniya Вечность operasini aytib beraman. Qattiqroq aytamiz-a? Море вернулось, говором чаек, песни прибоя, рассвет пробудил. Сердце как друга море встречает, сердце как песня летит из груди. Ой, море, море, преданным скалам ты ненадолго подаришь прибой. Море,
Браво. Ооба. Биз ошол сизге суроо берели деп турган чагыбыз ошол Гүзал ансамбли качан түзүлдү эле, канча окуучуңуз бар, ошолор тууралуу. Bizi Güzel ansamblimiz 1998-yili tashkil etgan. Uni 2018-yili 20 yubiley konsertini o'tkazdik. U qizlar ansamblimizda 60 dan ziyod qizlar qatnashadi. Endi Batken shahriga 16 ta qiz olib keldik. Bitta gruppa, asosiy gruppani olib keldik. Bu festivalda kecha biz konsert dasturi berdik. 12 ta nomer bilan konsert dasturi berdik. Endi bugun festivalga, konkurs dasturiga 7 ta nomer olib keldik. Негизи сиздерге канча фестивалга канча номер менен келдиңиздер? Umumiy nomerimiz qo'shiqchilar o'zlarining dasturi bilan 8 ta nomer bilan, bizda raqs o'zimiz dasturimiz bilan 15 ta nomer, keyin doirachimiz o'zining nomeri bilan 2 ta nomer bilan keldi. Endi shuni bugun biz chiroyli qilib ko'rsatamiz. Бул балдар дагы ошол ансамблде окушат, бийлешет да? Bular Güzel, jo'q. yo'q, bular alohida, bular ko'zmunchoq ansambli, lekin bitta madaniyat uyidamiz. O'sha Farg'ona shahridagi markaziy madaniyat uyida Qoshidagi ko'zmunchoq ansambli, bizdagi raqs go'zal ansambli, bu doirachilar ansamblida. Анда биз жигитчеге зеп берели. Бир жашы колуда аспап турат. Аспапны аталышы эмнеде аталат? Aspi biz nomi nima? Doira. Дайра. Бизге жагымдуу бир чыгармабы чертип берчи, ансамбль ойноп бер, чыройлуу кылып. Сонун мынайки ардактуу көрүүчүлөр, өзүңүздөр көрүп тургандай эле, байкап тургандай эле, түз эфирде бир сонун жакшы ырлар, жакшы музыкалар сиздер үчүн жаңырады. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Сиздер түз эфирде бизди көрүп жаткан учуруңуздар. Анда биз кийинки жаштарга дагы кезек берели. Бул жигиттер дагы ырдайт. Birga kuylab berasizlar? Давай. И Вместе весело шагать по просторам, по просторам, по просторам. И, конечно, припевать лучше хором, лучше хором, лучше хором. Спой-ка с нами перепелка, перепелочка. Раз иголка, два иголка, будет елочка. Раз дощечка, два дощечка, будет лесенка. Раз словечко, два словечка, будет песенка. Вместе весело шагать по просторам, по просторам, по просторам. И, конечно, припевать лучше хором, лучше хором, лучше хором. В небесах зари полоска заполошится. Раз березка, два березка, будет рощица. Раз дощечка, два дощечка, будет лесенка. Раз словечко, два словечка, будет песенка. Вместе весело шагать по просторам, по просторам, по просторам. И, конечно, припевать лучше хором, лучше хором, лучше хором. Сонун чыгармалар жаңырып өттү. Силер канча ошол кичинекей жашыңардан бери музыка менен ошол опера жанрында ырдап келесиңерби? Necha yoshdan? 4 yildan. 4 жылдан бериби? Сен дагыбы? 4 yildan beri. Бир Жаш курактары да тең экен. Yoshlari teng. O'sha ansamblga 4 yoshlaridan qatnashib keladi. Endi bular jicha kattaroq bo'lgandan keyin 4 yildan beri shu ansamblda ijod qilib kelishadi. Ансамбльге канча жаштан кабыл алынат? Ansamblga 4 yoshdan qabul qilinadi. ал жактан опера жанрындагы жалаң же? Opera, milliy mumtoz yo'nalishda qo'shiq aytishadi. Анан бул балдардын бул жака келишине
ата-энелерден уруксат алдыңыздарбы? Albatta, ota-onalar ruxsat berishdi. Азыр мектеп учуру бүтүп аткан кез, мектеп бүтүп аткан кез, экзамен тапшыруу. Maktabda yaxshi o'qiganlari uchun maktabda ham bularga ruxsat berishadi, chunki juda ham iqtidorli bolalar maktab tadbirlarida ham ishtirok etishlari uchun bilishadi bularni. Viloyatimizda katta tadbirlarda ishtirok etishadi. Shuning uchun maktabda ham ruxsat berishdi. Festivalga kelganliklari uchun maktab ham jon dilidan ruxsat berdi. Festival 3 kun уланат Баткен шаарында. Сиздер дагы кандай өзгөчө номерлерди аткарасыздар? Баткен шаарына дегеле биз эми ынтымактуу эл, Өзбекстан, Кыргызстан, Тажикстан, Казакстан, Орто Азиянын элдери ынтымактуу. Ошол сиздер дагы кандай номерлерди өзүңүздөр же болбосо ошол фестиваль аркылуу досторду тапсаңыздар керек, ошолор тууралуу? Endi festival davomida albatta bularni birinchi yutug'i do'st topadi. Qozoqlar bilan, qirg'izlar bilan, tojiklar bilan birga turamizmi, boshqa deb so'rashadi. Chunki do'stlik chegara bilmaydi-da. Do'stlik bilan tinchlik bo'ladi, do'stlik bilan rivojlanish, taraqqiyot bo'ladi. O'shaning uchun bularning eng katta yutug'i shu katta rahbarlarimiz qurayotgan do'stlik ko'prigini mustahkam asosi negizi bo'ladi-da bular. Bu albatta natijasi yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Sizler өзүңөргө досторду таптыңарбы кече күнү келсеңер? Do'stlashdinglarmi? Kimlar bilan? Qaysi respublika? Qirg'iziston. Qirg'izistonlik, Tojikistonliklar bilan gaplashdinglarmi? Men Qirg'iziston bilan. Балдар мененби? Кыздар менен тааныштыңарбы? Жакшы, маждай. Анда биз дагы аспапка кезек берели. Бир жакшы дагы ойлоп берсе, үнү да добушу да өзгөчө чыгат экен. Yana biror narsa chalib berasiz. бийлетип уктап жаткан инсандарды уйкунан ойготкон эстрада өзбек жылдыздарынын жагымдуу чыгармасы сиздер үчүн жаңырды, ардактуу көрүүчүлөр. Бизде болсо конокто Өзбекстан Республикасынан келген жаш таланттар жана ошондой эле алардын ага эжелери бизде меймандолууда. Өзүңүздөр билгендей эле Баткен жергесинде ушул жаш таланттардын фестивалы өтүүдө. Бүгүн тагы айтканда Плаженов атындагы музыкалык драма театрында саат 10-до ачылышы болот. Дал ушул жерде Өзбекстан, Казакстан, Тажикстан жана Кыргызстандан жаш таланттар өздөрүнүн таланттарын көрсөтөт. Сиздерге сонун чыгармаларын жана бийлерин тартуулайт, ардактуу көрүүчүлөр. Андыктан келиңиздер, көңүл ачып кетиңиздер. Эгерде келе албай калгандар үчүн дагы бизде болсо, дал ушул Өзбекстандан келген жаш жигиттер, таланттар сиздерге азыр дагы алдыда сонун ырдап, сонун күүлөрдү, аспаптарды ойноп берет. Ооба, кесиптеш, туура айтасыз. Бүгүн Баткен шаарында өзгөчө майрам. Андыктан биз ушул бул фестиваль жаштарга арналгандыктан, окуучуларга арналгандыктан биз бул жаштардан, окуучулардан бир жагымдуу бир чыгарма
угуп алалы. Азыр анда бирден номер берели жаштарга. Балким өздөрүн дагы жакшы көргөн ырлар болсо акарып берсе болот. Бирден номер. Başla. Çamanda yaşlar açıldı güller, güllerge okşar yayradılar. Çamanda yaşlar açıldı güller, güllerge okşar yayradılar. Kuvonçga to'ldi hayotimiz, qo'shiqlar aytib shodlanamiz biz. Kuvonchga to'ldi hayotimiz, qo'shiqlar aytib shodlanamiz biz. Hey do'stlar keling, shodon bo'ling, kuy navolarga siz yayrab o'ynab quvoning. Hey do'stlar keling, shodon bo'ling, kuy navolarga siz yayrab o'ynab quvoning. Siz yayrab o'ynab quvoning. Son чыгарма. Sen аспап менен чалып жатканыңда колуң ооруган жокпу? Үйрөнүп койгон, O'rgangan. Фестиваль мына жыл сайын өтүүдө, Кыргызстан Баткенде. Кудай буйрса, кийинки жылга дагы ниеттер борбу келебиз деген? Albatta keyingi yilga ham xudo xolasa yaxshi niyatlar bilan yana ham ko'proq narsa olib kelishga, albatta yana ham ko'proq narsa olib ketishga harakat qilamiz. Yana ham chiroyli konsert dasturlarini tayyorlab kelamiz xudo xohlasa keyingi yilga. Бул сапар келгениңизде Баткендин делегациясы тарабынан кемчиликтер кетпедиби? Yo'q, juda ham yaxshi kutib olishdi. Yo'q, hech qanaqa kamchilik bo'lmadi. Chiroyli kutib olishdi. Shu o'rinda men UNESCO bilan hamkorliklarini yaxshi darajadaligini aytmoqchiman-da. Ularga ham rahmat. Shunchalar bolalarning kelajagini o'ylab shu ishlarni tashkil qilishyapti. Bu yerdagi hamma madaniyat xizmatkorlariga rahmat deymiz. Биз дагы бир жагымдуу чыгармага берели, жаш таланттардан дагы бир чыгарма. Негизи айта кетели, ардактуу көрүүчүлөр, булардан сырткары дагы Өзбекстандан келген жаш таланттуулар көп. Биз эми студиябыз өзүбүзгө кичине баягы тар болгондуктан байланыштуу. Аларды киргизе албадык. Ошондуктан биз эже агайлардан суранып, баягы ырдай тургандарыны, аспап ойной тургандарыны чакырып, суранып алып келдик. Ошондуктан ушул азыр экен деп ойлобоңуздар, калгандары сыртта күтүп турган чагы. Анда аны сиздер концертке келгенде көрөсүздөр. Азыр кайсы ырды ырдайбыз? Vatan. Başla. Bağlarını kezgen sabalar aytar, sahilden taşken deryalar aytar, kolları duada babalar aytar, bahtke tolup yaşayın bunday vatanda, oynap külüp yaşayın şunday vatanda, lezzeti tüyarar şeker palagı. Мусулман эли булар дос болуп эле келген бизге деле. Эч качан ошо ортобуздан достугубуз үзүлбөсүн, ошо жаш индерибиз айткандай. Ушундай жаркыраган жашоодо ойноп күлгөнгө эмне жетсин. Анда убактыбыз сиздерге берилген убактыбыз тилекке каршы кыскарып баратат. Эгерде балдарда дагы бир номер болсо суранып кетебиз, анан сиздерге эркин чыгарма беребиз. Чыгарма же болбосо бизге дагы ушул жигиттин колундагы аспап өтө сонун жаңырат экен. Бир шогурагынан ойноп берсеңиз жакшы болот эле. Шогурагынан.
кыздарын алып келип койсо жакшы болмок экен. Жигит ойлоп турганда бийлеп турат. Сон. Анда эркин микрофон берели. Биздин көрүүчүлөргө азыр сиздерди биздин телеканалыбызды Өзбекстандан, Тажикстандан көргөн көрүүчүлөрүбүз бар. Балким сиздер дагы көрүп жаткан биздин сиздердин дагы мекендешиңиздер көрүп жаткан болсо, анда камераны карап сиздерге эркин микрофон берели. Айта турган сөзүңүз болсо айтып алсаңыздар болот. Bugun shu fursatdan foydalanib butun Batkent rahbarlariga, Batkent xalqiga, mana shu jafokash hamkasblarim, jurnalist ukalarimizga, televideniya xodimlariga juda katta rahmat, g'ayrat, shijoat, mana shunday ezgu ishlarni xalqqa yetkazib, ularni shundan xabardor qilib, ko'ngillarida yaxshilik, ezgulikka niyat uyg'otib, kelajakda yana haligi siz aytib o'tgandek do'stligimizni juda ham qalin bo'lib ketishiga, mustahkam bo'lishiga hech qanaqangi tashqaridan yovlar, boshqalar ko'zolaytirmaydigan holatga keltirib, bir qadrdon bo'lib ketsak, maqsadga erishgan bo'lamiz va umid qilamiz shunday bo'ladi ham. Sizga butun Qirg'iziston xalqiga, Batkent xalqiga, O'zbekiston, Tojikiston, Qozog'iston xalqiga hammasiga tinchlik, omonlik tilaymiz. Do'stligimiz hech qachon uzilmasin. Hammaga salom. sizlardan dag'i barmi salom yo'llaydigan? Shu fursatdan foydalanib ustozlarimga, Jasurbek ustozimga, Abdurasul Ismoilov ustozimga salom aytaman. 4 yildan buyon menga ko'p narsalarni o'rgatdi va konkurslarda birinchi o'rinlarda olishimga yordam berdi. Biz yoshlardan so'ray qolibmiz. Cho'ng'ayganda kim bo'lasizlar? Katta bo'lgansiz kim bo'ladi? Sanatkor. Sanatkor. Sizchi? Sanatkor. Siz? Sanatkor. Sanatkor. Jurnalist yo'q baranglarda. Rahmat. Shunday siz bizga jalpı görüşlerinizge yaxshi bir ma'nay tartiladingizlar. Aman bo'lingizlar, den-sog'lik bo'lingizlar, kelib berganingizlar uchun sizlarga rahmat. Bugungi konsertni yaxshi o'tkazingizlar. Xudoy buyursa, aman bo'lsak, emki yildagi ушул studiyadan ko'rishganga Xudoy nasib etsin. Ramazan ayında jolug'up жатабыз. Ramazanыңызда, орозоңузда кабыл болсун. Biz sizlerdi uzatабыз дегенде, ардактуу көрүүчүлөргө айта кетели. Замандаштар, бизде сыртта да азыр кийинки конокторубуз күтүп болуп турат. Алар болсо, атайын Казакстан Республикасынан келген жаш таланттар сиз менен бизди күтүп турат. Экранга жакын отуруңуздар. Биз эфир саатыбызды алга карай улантып, бир жагымдуу чыгармага кезек берели. Андан кийин конокторду чакырып, алар менен дагы маек кылабыз. Алыстамай жок.